namkena kambe ka Master Xitsonga I'm not lazy. Lona mntu of course ta hi hetisa e video clip miyaka gashe a ri karhi a nyika ti-advice tikulukumba swinene and lesson 2 mhaka ya Gauteng and then from there ta hi hundza of course ke ya kha murhangaphandla man nga ta hi linka na Hlavusikiza and stuff like that. And also DJ Gift. Without any further waste of time, I am getting a video Gagashi talk advice ku shule John Shuku yin kwa ka of course 20 January. Let's go. Lava vanga ta Pitori kumbe lava vanga ku ten Pitori. Let's say you are coming to school or munhu loyi ta kwa lava accommodation. You must be careful of scams. The scams lani. Loko lembe ra sungula vanhu vo tala va luza tifoni ta vona, ti-laptop, some of their belongings can be bags, mali, etc. So loko u fikini la dorobeni u nga pfumeli ku pfuniwa hi munhu un'wana na un'wana. Vavasati masiku lama hi nga yi ku languta gender, vavasati they are involved aka vutsotsi or vugevenga lebyi va ku byi byi humelela kwala ndzeni ka doroba. At least loko u kume chance u nga yi vutisa maphorisa or ma-security a yi security u ngona nga famba va mbala uniform va jikajika va le ntirhweni vanhu va le ku zuleni ndlela yi tele ngopfu Mzansi. So ni kombela mi kota ku va mi na loko u titwa i ri disparate ngopfu i nga vi munhu u vutsela vanhu swin'wana na swin'wana vanhu va ta ku ndlela xitori i ta ku munhu a ku ni lombi foni ni fonela handle ka ku fona ya hala jikijiki nyamalarini swi tele leswi swi leswi humelelaka la ndzeni ka doroba. Van'wanyana va nga ku tshembisana mintirho va ku hayi ku na ntirho wala a hi famba ivi loko mi fikini ndhawini ku huma munhu a hakari swilo swi endleka ku tirha kwala hakari na mi ri clocking card sweswiya kumbe a student card swi endleka ku tirha kwala no nyika example va fika laha va ku hala hi nghenaku koho ha hlangana na munhu lonkulu a nga lavi tifoni swikwini va ku embela leswi va nga ta ku embelisa swona va ku chelani tifoni la ivi i chela a nghena a vhata va nyamalalini luyana ya ku honi ya n'wi kamba kasi ku hanga ri ku wini yi chayini i luze tifoni ndlela leyo. So mi fanele mi tlhariha swi tele swikami leswi humelelaka la ndzeni ka doroba there is a lot swo hambana hi ku hambana swin'wana mi nga ti dyondzisi loko vavasati special mi nga vi vanhu va ku hakarati a hi le giyani la bag chela tifoni va ta ku they walk in groups va ri swi endleka ku mo tsemakanya roboto mi tele kumbe yi hoxe xikhwameni va hoxa voko va teka kumbe zipuni la yi ri ku fambeni eka u yi hlamala ku swi lahlekise ku yini i nga swi twisisi. So nga vi munhu wo phuva u teka mali chela ebegeni va ta teka nga vi munhu ha ri ka leya mali leyi loko munhu a ri excited a henda vo sikhopa a dyondze mi leyi ni yi tivaka industry ya continue-aku liya ya mali liya yo mi kuma ku munhu a fika a wisa mali ni twi na ku yi ba ngopfu vanhu va nyuwana yo a fika wisa dibotsa dikulukumba swinene ivi divona na wena loko u divona ku hi divone hi ri swin'we and stuff like that. Loko mi ku ze ku wisiwa mali loko xilo xi nga ri xa wena hi xa wena leave it alone. I think hi nga swi vitanisa sweswo loko ri xilo xi xi toka hi xa wena swi tshikisi sweswiya u yi nghene helo loko ri ku wisiwe xilo a wu swi nghene helo u swi tshikisi sweswiya hi yin'wana tindlela of course ti-scams ti humerisaka xiswona sweswo and stuff like that. Na leya foni gaga xa yi vulaka kahle i nga pfumeli kahle loko ri la ku fona munhu la maybe la ku n'wi pfuna swa humela nkarhi wun'wana moya wo la ku n'wi pfuna a ku foni hi ya wena yi khomile ri nga n'wi nyiketi foni yi yise ka loudspeaker swi nga va possible but in overall loko munhu nga n'wi tivi hayi hambana kule na yena ku hi leswi gaga xa nga ku swi vuleni kwalano and stuff like that. Okay mi nga fika mi bayisiwa hi ti-building leyi na swona swi tikomba ku hawa kona kongolo swa hlupanyana hi nga bayiziseki vana street smart swi nga tikomba ku hawa kona hlamula ti-building to leha leyi ku a giyani hava sure gagash teka mali chela ebegeni va ta teka a vi munhu wo phukiteka foni yi chela ndzeni ka handbag i famba i khindla slay queen la a hi le giyani la ku na swigevenga hi ku hambanahambana. And a swi vuli ku loko munhu a basini a fana na mina mbale sutu i lunghini hi le ndzeni ka doroba la
ku na swikeme swo tala leswi humelelaka vana va ka hina hikuva ni mi rhandza hikuva ni mi twisisa hikuva ni nga lavi ku vangela vatswari depression emakaya ni nga vi vanhu va ku va too much disparate va ta mi scam na leswaku ri chela mali leti application yini va ta mi scam va blanka late application yini va ta mi dyela mali ni nga vi too much disparate loko swi nga endlaka n'wana ka hina ringeta nkarhi wun'wana mara ku luza mali swi swo phuva a swi laveki mi ta vangela vatswari ti-depression emakaya because vatswari van'wana sweswi va nghene ka machonisi va lava ku antswisa vutomi bya wena ku ri we kota ku ya xikolweni the next thing we va byela ku mali liya yi nyamalala ehleketa ku mutswari fanelisa ku yini ma swi vona i ku vangela vatswari kumbe ku va tlherisela ndzhaku van'wana mi dlaya mi nga ha yangi le xikolweni mi chava mikhikuva mi kha mi tiva ti-problems ta le makaya n'wina so tlharihani le dorobeni van'wana va ta ku byela ku ku xavisiwa hi nini ku endleka mi nga leswi swi phuva be smart loko ku ri na lava nga swi twisiseki swi swo karhi va lava ku pfuniwa hi ti-direction ta swi swo karhi lava ku pfuniwa inbox ya mina yi pfurini anytime i nga handli swa va hayi ni ku hayi mi pfukile loko mi pfukile mi njhani no hayi my name is man ni le ndhawu ya so ni kombela ku direction ya ku ya ndhawu ya so I will give it to you freely or else kumbe u dropa na number ku swi olovela ni ba phone call airtime le ka va yola ni printa le ka va yo a yi heli so na problem ya ku funa so ni nga fambi mi skemiwa hi vanhu ni wisha ku n'wana ku nga vi na ti-problems lembe ra ha ku sungula timali ta kala mali ya kala mi nga vangeli vanhu ti-problem loko ku ri timhaka ta accommodation ku na leswi va skemaka vanhu maybe van'wana what they do this is what they do okay mara a xa ha talanga ngopfu xikeme lexi mara normally va endla leswaku ri let's say ku va ku ri hi mehe sweswi ni suka ni endle nga ku ni lava ndhawu yo tshama let's say it's an apartment or ni suka laha maybe 3 bedrooms loko it's 8,000 no nyika example loko 8,000 ivi munhu lowa ku viewisa a ta loko a ta lani a fika a khiyinula ku sala mehe mina n'wi vulavurisa luya n'wana already u teke xikhiya u ye ku xi tsemiseni or a nga xi tsemisi vo languta ntsena nambara ya xikhiya laha ku ri okay nambara ya xikhiya lexi hi yini va vula ku maybe no nyika example MH24H va va andla xikhiya lexiya ku va vo WhatsApp va advertiser a ni loyi ta famba loko viewisa the original one wa ka mampela ivi mi ku va ye hansi ngo hayi ni na ndhawu mi nga arrange for viewing normal va swi endla na madyambu va swi ta ku lowa ka mampela i va chayisini va endla nkarhi after 4 va kutana after 4 na ha ri ntirhweni i fika we va ku pfulela i nghena va ku hayi lawa nghena hayi ya mina lava deposit va ku ta n'wana va n'wi ba deposit kumbe n'wana va swi loyi u mise deposit se a hi la tlheketa ku n'wi tlherisela we khome full ya hakela va ku dya mali so you must be very smart titele swi tele ngo swikeme vanhu va le ku zuleni va khome hi ndlala hanyana swo khari ka swi humelela i some of the scams van'wana inside va semisa xikhiya van'wana kumbe teka nambara ya xikhiya swi humelela ndlela leyi van'wana kasi va dya na vinyi va ndhawu yaliya u kuma ku ri maybe caretaker wo karhi swa ku swi va teka xikhiya lexiya va swi tiva caretaker ta swi tivela ku ta ku hambana swi tivi va ku viewisa kasi caretaker na yena swa kumaka swona hi le misaveni laha misaveni ku hanyeriwa ku tata khwiri se mhaka ya le joni hi lehi ngopfu hi lehini swinene yin'wana ta devices me ni nga yi tshama nyikiwa yona timhaka na ta cellphone hala gera ni ho fambe hi khomele foni a swi nchumu na nchumu leveri foni fike yi veke kahle xikhwameni fike yi veke kahle xikhwameni hi nga fambi yi khomini ku fana na haleni na swa ti-headphone le va ta ku robe twi nga tshembi le van'wana va nga ve na langi but leswa ti-headphone swi nga swi endli leswiya na swo foni yi famba yi ri ka display va ta ku vutlele twi nga tshembi and it's also very very crucial loko yi famba ka ndhawu leyi ka yi nga ri isolated loko swi vona loko a ku na vanhu laha va na careful nyana because swiza swo ku swi ngota swiza swi va swi ku rhoba straight phe swi koho swiza leswo swi famba hi movha so in most cases hi khorola ni tiku wa swi yi rhandza ngopfu liya quest liya wide liya wo kuma swi ku tirhini kwalaha ndleleni swi va swi ku tekela swilo se swi kahle if nga fambi ndhawu leyi nga isolated ngopfu ni famba ndhawu leyi ku nga talatala vanhu at least va a bit safe nyana at least va a bit safe
compared to ndhawu leyi nga ta swi vona ku na kona i one laha ku safe ku swi vona swi avoideki but hana u famba navusiku na swona loko ku ri a swi bohi i nga fambi loko ku ri swa boha hi mhaka ntirho yes we understand but yeah loko ku ri a swi bohi a swi bohi tshama kaya it depends so since vhele in most cases na gaga xi lavela ngopfu na hi vana va xikolo hi ngo loko ze ri byala a swi bohi ku i nga famba kambe ri mall of na madyambu ma swi bohi no avoid mhaka ya ti-club loko ho fika sungule dyondza ndhawu u nga hetela etshikeni swo u fikiyela swo xikolweni yendla swo tiva na wena and stuff like that so yeah continue masipala Gagashi ngo mi tiva ku jone yena ho tiva tetiya na tetiya let's go mi nga skemo hi vanhu mi tlhariha la ndzeni ka doroba swa ku chela ti-laptop mi hakara va ta mi tekela le ndzeni ka doroba va ta ku tekela nga vi n'wi no phuva u vutisa ki n'wana na heli van'wana n'wi vutisa ku swilo i phuvini pfula matihlo loko swilo i nga swi twisisi kwala nga koho ku na masecurity lama nga koho i nga ri ka masecurity man'wana ya laha ngo ka nga tangi kona va ta ku bayizisa van'wana sweswo ku January leyi ku tele ngo swikeme leswi vanhu va ku tangaku i vanhu va emaphorisa or etiforum to karhi tele ndzeni ka doroba leswaku i jika hi nsinya i ku wa tsakamisa i va faka ku hakerisa ti-fees to karhi nga pfumeli ku hakela timali to ka ti nga ri kona loko munhu a ri na problem ta ku yisa police station mi nga fambi mi nyika mali mi teka mali mi nyika tibari ta ku nga vambiri ti-reflector va kokona ndzeni ka doroba va ku vona maybe i ndzi nga ku ba mali va ku ku na fine ya 300 or 600 or wa khomiwa o hani kombela ku khomiwa i nga zi yalela le o ni kombela ku khomiwa loko a swi ha criminal record leswi swilo swi fana na public drinking i to fika fayiniwa le maphorisa loko ri ta yina cash a swi na criminal record so i right Gagashi pfumela ku khomiwa loko ri va ku khomisa vhele a va ku khomi i ta ya hakela fine u huma same hour let's go we know ku ri a swi pfumeli loko munhu doroba ri nga thyaka and all that mara swilo swa humelele misaveni ni nga ti dlayi ku munhu a famba ku hakerisa i teka mali ni ka swiphukuphuku laha hansi no we can't tolerate that rada ya funa maphorisa va ta ku teka a ni ya hi phorisa va ta vanhu ku yini maforum va yinini mi vona ku ma vambale ti-reflector laha ni uye ku chuha teka mali vani kumbe va ku i teka foni ku mo famba khomi foni va ta ku vavisa hi le ndzeni ka doroba ku tele swikema lembe ra yeah pfuka tati yeah so leswi a yi vulavuleni masipala I think xibamu xi bele tindleveni a ti-scams ti tele and swilo leswi nga avoideka ku that simple ya we acknowledge it mara munhu a nga kota ku va a kha swi papalata swin'wana na swin'wana hi va a kha yingisela sweswi masipala Gagashi a kha yi swi kombisa kwala I think swi nga n'wi hi vona yena this area ya Mall of Africa I think loko munhu wo va a pfuleke yina mahlo hayi swin'wana swilo a nga swi vona ku no something is wrong because ndhawu ya ku yi vona ka xinjhani ka ngheniwa then we can end let's see se mi nga fiki mi bayisa hi va Mall of Africa leyi kundulundulundulu matihlo a va ta swi vona ku hani leyi i bari va faka ku roba leyi so ha yona i ndhawu leyi hluphaku nyana ndhawu leyi hluphaku nyana so hayi hi leswo yeah, I'm very, very key. Takamaka, the Benman, the president, and also DJ Gift. I think that I found the screenshots, Shkoda all over Yan, and a sequence here, and I found a sequence. So, post, of course, Maraga Pata, if it's all a good Shawsikis, or Combela, good Diama, Dia, Nainga, same board. This stuff that there's a figure girl, and then if you come away, could be blind, because if you go, you want to have Sikis, of course, I've got iPhone cassette, 17 cassettes, also. Then Maraga Pata, of course, if you come, so limit have 61,000 at the iTunes Kuala. Na bantu ndo maybe yoku wena mranga phanda na mntu ndo yoku wena loko ha ri ka yele you vidi kanzela na DJ Gift and stuff like that la hi nga fika of course vona ifika ikombisa ku mi tlhavela magigwani nyana phela I hola Black Label leswo of course hi nga fa ikombisa swona as you can see kwala hansi kwala ngwana swi dumini ku va hola byale ka hosi ngo Mr Post leyi ku nga mhaka leyi vavako and stuff like that. Some come before yona and stuff like that. So DJ Gift of course na if you Africa respond to this matter nga fatsala ku ringe pele va nga khulumangi hi mina vo lo vona yini a reference la mraka phando of course I kai kombisa ku hola byale and stuff like that and they tlhavele hlawusikiza 61,000 rand
So a leswi humelela ku DJ Gate vo ku khanyela ni kahle mi khombetisa ngopfu na timhaka ta mali na hlavu so ma yi nga ri only vo just to hate yo hi yona whole entire purpose yo yi fike yi vavisiwa ku hala un'wana kuma 61,000 hi ku hi January in most cases mi rhanga phana swi komba yi chela hlawu sikiza mali yo tala swinene loko hi landzelerisa even na hi history January yi n'wi chela mali yo tala swinene so loko ha twi na ku maybe mhaka yo hayi hlavusiku za ya kombisa ku himpela it's not okay i reality it's not a lie if va kombisa ku ma yi nga ni pace hayi ti-black label hi mintsengo and stuff like that fike hi nghena ka ti-comments fike hi kuma ku hayi i vekele screenshot xa the amount ta vekela the image kwalana as you can see na hi vona ku hayi hi vona 61,000 yaleyo kwalani yi le ku yi voneni kwalaha no mintsengo kwalana ha swona va n'wi tlhavele 3,000 swi loko swi le malini vo hlavu ni mi dya mali vo hlavu ni loko hi chekacheka swona ko a swi cheriwa mintsengo yo hlazwisa leswi so a January nkarhi wa kuma tibonus din'wana tikulukumba ngopfu hlavu and mind you still va kha a hola na hi n'hweti so a va hlavu swi le malini so swi le malini nkoko vhele ku mali yi teleni most cases swa kuma ku maybe nga ze va na mhaka na swona ngopfu but yeah i le malini demand of course hala a approve the same thing hala a approve the same thing hala yeah as you can see kwalani so leswi vo Jimmy Man for va vula ku swi nga va kahle hlawu mo kha mi sungula swin'wana because mi le malini ti-business to hambanahambana you can try a ni sweswi i vekike mali kha yi nghena yi tele risk ya wona yi va yi ri kona but yi va yi ri a bit low so mi kha mi zama ku va mi sungula swin'wana because a mi ngo to tlhaveliwa forever you don't know swilo swa humelela and stuff like that even then vele khe yi tlhelanyana ndzhaku a bit sa hi fike hi vona hlawusikiza force va tsala ku byela beli mayengani ku live yi herile swa wa laveka studio femini ku xota vanhu femini ku xota vona ntsena na vele hi tirha hi ri okay okay leswi swi tsarisa so of course swi nga sungula ku hola loko se mi rhanga phanezi ku a ku duma leyi nga ta zi yi bola and stuff like that so hi leswi loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe